I-90,000 yabo iliyoni komntana. Ngifuna ukubuza something. Umngane wakho ukubambise emalini. Khona baba uthi angibhadalela kanjani sitera ngihlanga manje. Ngitshele ubaba ngitshele. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today, and that's exactly all about Street Journal. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those already know me, thanks for always tuning in. Without forgetting, waste game baswa holu, le subscribing mona di video ngsa rona e be le di share. I ke batho ba lo ke di share ka go Instagram, ko TikTok ke Lady Blue 080 yes baby. Ke go ba le skele ba lang lo follow ba ko Facebook ke Lady Blue yes baby. So batho ba holu today ke ngola ske my brother mona, ke tlo mo fa fela sebaka sa rena ihlalose gantlantle. Le biso la ke mang lo go a ngoletse. My brother le guy? Nami ngiyaphila puto wami. Bengisacela utshela ama viewers Street Journal ukuthi bona kahle kahle ngegama ubani nokuthi wasibhalela. Igama nguLinda Ndlovu. Baleli show la ngoba nginenkinga. Futhi yimi namajita sine program esiyenza maqala unyaka ukuthi sibeke imali eStokfela 3000 each person. So kuyenza ukungavela iflop ukuthi bemele ngekhaya ngingcwaba. Kune outcome engiphilisana naye ukuthi nomuntu longiphuma la from esikolweni siyathembana with everything. Ngamthemba ngisho nange ID yami nomuntu. So usibhala ngamshuthi mfethu ngeke ngizoba ngingekho. Bengicela ukushiya amakhadi ngincwadi zeStokfela. Nemali kuzoza imali kuwe ukuthi kuzoza abantu bazoletha imali kuwe wena just uyongibekela yona ebhank. Usibhala wavuma vele nami ngothemba ngamthemba kanjalo usibhala wami ukuthi uzowathatha imali ayise bank makuphela inyanga. Hayi nanga ngisemakhaya manje. Sengibona le mali le esisavile ile kuyaphuma kancane ile biladliwa. So usibhala bangumfonela ngifuna ukwazi endoda kanti kanzakalana hayi uyangiziba. So ngicela ukubuza something ngifuna ukuthi nama viewers we Street Journal understand. Usibali naye bekuyi member yenu. Bekedlala umbambisile nje. Umbambise ngomthemba ukuthi yena uzongisela ebank. So manje lento ise affect mina nama member wami. Yes, affect bakanti nangidlimali. So kuze ngibhalele show ngifuna ukuthi ama member abone ukuthi ngempela angidlanga le mali le. Siye kulomuntu lo odla imali yabo and sengizoba uthenge nemoto. So butami into engifuna ukukubuza yona ukuthi kanti wena nama member imali beyihlala kuwe beningayise ebank mhlawumbe libe nelintho yalona. Okay, nayi indawo athi ngibookkeeper mina. Yeah. So yimi ngithembeka imalini. So everyone wants waqala ukucontribute imali yabo khumbula kunala bakhola nge25 kunala bakhola month. So mayise imali ngoma 2 each month. Mayise icombine imali bengithatha ngiyisa ebank. So kwenzekeni ukuthi uzigcine kuyiphusibali? Ngolo viki lelo kumele balethe imali ithepheni ukuthi bemele ngekhaya ngengcwaba. So ngabatshela ukuthi anye ngikhona ukuhambisa imali ebank so bengicela ukuthi imali mayifika ifikele kumngane wami uzongihambisela yona ebank. Kanti umngane uzohamba emuva sekahlakazana le mali lesi already sisavile. Imali mele sishare kahle December. uDecember undlulile asizangazi wazama ukushare ngoba imali uyidlile. Bokuyimali leyo iphosibali. Isibali leso unikene it was 20,000 makaphakathi ekhadini besinawo close to 70. Oh plus le bona bafuna 20,000 le. Planya 70 sibe silibela sisi 90,000 wena uthatha 20,000 20 le kuye 90 70 ile bese ekhadini 20 le efeze kuye ngecash. Yabona bhuti wami mina ngiyayithanda iqiniso. First of all now ube unfair uba kuma members wakho. Reason being anyeke uzuthi wena udlala something nabantu bese uyibambisa umngane. Uyazi ukuthi imali into personal too much. Anyeke uzubambisa ngisho nabazali bakho abantwana bakho imali i-dangerous. Wena umuntu uzoyisebenzisa ngoba eyakho uba free. You understand? Bekwamela ukuthi wena uthathele imali lena wayipha ama member wabatshela maybe mhlambe kugroupa ngazi ukuthi ngiyaboluka but ngikupha le ntshwarele ngichelete. Ya lapho ukhuluma iqiniso. Yeah then bona babona ukuthi okay singayibambisa bani omunye simthembayo ngaphandle kwakho. Okay understand? Or wabathuma bayoyifaka balethe slip ba screenshot. Okay it's fine. Angikujaji lana. Ngicela ukuthi okay manje ufuna ukuthi ungincede ngani wena kahle kahle. Ngicela ukuthi ngibize ama member sikwazi kuye kulumngane wami lona simlandeni sonke simconfront. Everyone has their own morning ritual. Lately, I like to start my day with a couple of trades on Pocket Poker. I check the charts and test simple strategies.
It takes no more than 15 minutes, but it helps me get into the rhythm of the day and a little ride from the morning. Let me show you how it works in practice. Here's the chart. I'm opening a trade right now, and there it is, a successful result. And the best part, Pocket Broker truly lives up to its name. It's a pocket-sized platform that's always with me. I open it on my phone while I'm on the go, or on my laptop at home. No restrictions, all you need is an internet connection. You can trade anytime, anywhere, whenever it's convenient for you. Look how easy it is to add Pocket Broker to your home screen. Just tap share and then add to home screen, and the icon appears instantly. For Android users, there's also an app available on the Play Store. The platform is intuitive with built-in tips and tutorials for beginners. Plus, withdrawals are commission-free. It's the currency that's most convenient for you. No fees, everything is fast and simple. Also, make sure to check out Pocket Broker's official Instagram page. There you'll find a lot of useful information, updates, trading tips, and educational content. I'll leave the Instagram link under this video so you can easily follow and stay updated. That's why Pocket Broker is perfect for those who value freedom and mobility. You don't need to sit in front of a monitor all day. Trading is always at your fingertips wherever you are. Follow the link below, enter my promo code ChannelMay5 and get 100% bonus on your first deposit. Don't forget to check the Instagram link under the video for more useful information. So makungayenzakala ukuthi lo mngani wakho imali uthi because of ikhona iproof ebonisa ukuthi wena umphile lo bhuti imali. Sine proof bank statement. Oh uyisendele kuye. Ku account yakhe. Imali lesakayidlile lebe already besekhadini. Ngithi uyisendele ku account yakhe. Cha, ngimshene nini account number ukuthi imali mayifika yena akwazi ukudeposita ekhadini le stokvel. So yena nekhadi lelo nabe ngibambise nalo udlile imali lapho phakathi. Oh emalini ne stokvel ekhadini ne stokvel. Ulokudla le mali le. Udle 20,000 cash ne 70,000 besekhadini. 90,000 abathuka ofela itsamele kwena ntsho. Into enkwatisa lo muntu akathenge nemoto. Mase uthenge nemoto into enkwatisayo le. So ma member alwa nami so ngifuna approve ma member ukuthi ma member ngicela silande nomuntu confronta sikwazeni ukuthi siwazi iqinisele ukuthi sime kanjani imali yethu idluba. So manje lo bhuti lo makangathi ayikho leyo mali senze njani? Ayenzeki inkinga ukuthi babakhe umkhulumela kakhulu maka ngiyazi ukuthi babakhe no hayi bazoyenza plan awasothatha into esithola lapha endlini. It's fine sizayenza iplan ungaba sizoyenza iplan akekho umuntu ongabaleka ngemali yabantu kanjalo ke. So ama members ahlala kuphi senzana ngama members? Awukho kude wona ngabathi memeza ke awahlala kuphi. Hayi akunankinga ngithi bese ngicela ukuthi bese ngisho ukuthi bakude kangakanani nalapho wena uhlala khona. Hayi same street ngasho nje same street maybe sishana ngitrate zi 2-3 nyala maka sabakho kuthi nakubo. Akunankinga. Akithi bithabiso re ke etse ntho phone ke buang le kuthi. Umjeso re ke feditse. Yeah, thank you. Kaloku fonela ukuthi. Okay ngiyabona. Sharp. Hello. Michile nang ka rona. Wa nkutlo. Le go kae? O ale hola le. No ntse ke emele my brother mo. Yeah. Re mo pela mo madulang, yeah. Ntse re emele. Istrata ska bandesa. Mo butse singame phambi kwake. Ala Puteli Street le. Yini? Puteli Street. Ko Puteli Street ke kopa bose bashimane ba ko Puteli Street. Nka ya ona upstairs nyane white mo. Yeah. Yeah, jotsa mshimane o bua mo yeah, mo Puteli Street mo pela upstairs white. Yeah, thank you. Sharp. Uthi yane babuza ukuthi yabo ngoba balande kasi. So ngiyabatshela ukuthi uthe singame gating lakini. Okay, ngiyabona. Yeah, yabo. So akunankinga. Ngiyabona sisi. Hayi into ke yetsa. Yeah, ebile koloi ikiye ngiyabonga. Hawu kanti bokuthi. Oh. Bengayiboni yazi. Lento imali yangidisturb. Awu kyale bobang batho. Ibeli. Batho ba ho le tsiyang le site. Dimelang le kae? Yeah, ke teng. A ke tsebe ke tshaba go letla tsheiswa ke dikolo ya ke tsebe ka emela ka ile site. Yeah. Le right bo my brother. Yeah, ke sharp. Ke tshepa gore butshulu jwa ditso go sa mali street journal. Nna ke lady blue ka le bitswane. Yeah, ke lady blue bo my brother. Thank you. Ere ke emeleng kopo emela mahareng a lona. Thank you so much. Okay, hey, a ke tla mtseba buta ke. Ya ra mtseba. Le sobana jwa, le tsebana jwa. Nna ke mtsebela 17,000. Nna ke abu chapel.
Okay, abutapelo yes. Lesebetsaleni. Hey abutu walla man mona bon. So ithi ngenze kanje bobhuti bami ngingathathi le moment. Ithi ngimuphi isikhathi sokuthi yena azikhulumela ukuthi inkinga yakhe. Madoda njani? Madoda njengoba ngikhulumile ngale ndaba le society yethu ukuthi umngane ungenzeni. So njengoba ngithi umngane usidle 20,000 cash le ngathi nishiyeni kuye. Nale mina ngamshene ke ukuthi angidepositele kanti umngane uzongihamba phambili adle yonke le mali ye savings set 90,000 yonke madoda. So ngibhalele le show le ukuthi izonginceda ukuthi sikwazi ukonfronta uSibale ngikwazi ukuzibhekela iqiniso nani ukuthi madoda angidlanga malini. Imali yadliwa umngane engimthembile. Ngisaphila ngixolisa ukuthi ukuthemba umuntu mina ngithembile nje ukuthi ngithemba umuntu kodwa ngiyasaxolisa. So bengicela ukuthi singahamba nabantu beshow basinedeni siconfronte uSibale akwazi ukusibisa lokho kwethu sibone ngendlela senza kanjani madoda. Thina sifuna ukuzwa indaba zama-show, thina sifuna imali. Wena ushona uzomthola ngoba kudala Ngicela ukunibuza ke ukuthi nina kanti le society lena the time nisingena azange naba ne-agreement yokuthi ubhuti if yena makangekho le khathi lena nisayibambisa bani imali iye kubani. Why nina niyeka ikhathi sisebenzela yena ngithina siyamthemba ngemali. Maye daswaye kungabanga ne-agreement ngoba siholelwa uwe. Maye sekasitshela into eziningi sifuna imali yokuhola. Beniholisana malini ngibuzwa ngani ngifuna ukuzwa ngani. Ama-3,000. Yaze yafika ku-90,000 Nkosi yami. 90,000 le society. Khona lesiceda ukuyikhipha manje. Beki 70 bese kadile ngithi le enilethile it was 20. So 20 plus 70 yafika ku90. Wena wathi uzoshaya. No madoda. Wena sikuthembi Kanti nina bathu baba ngicela ukubuza beningadraft kanti izinto zenu ayithi makukhishwa imali niyabhala ukuthi okay this month kuba nobani ukhipha 3,000. Yazi mina njengoba umuntu amangitshela ukuthi lo muntu lo wenzeni sister iqiniso ukuthini lo usibambe ngescam lo ayikho into yakho ukuthi usidlalisa istokfela lokho angasiholeli kahle kusho ukuthi yena bheka ngamali ecompany ukuthi kuneyitokfela esayidini siyadlala. Kanti ngicela ukubuza nina benithembisane ini ukuthi maniceda ukuholisana le mali nizoyithola nini December soshare kahle maye shuthi lo bheka ngamali kusibhadala athi sesidlala itokfela ile nto engibona mina sister shuthi kumele sithole nalo umngane wakhe size ukuthi kenzakalani kahle besihola or besidlala istokfela. Bengicela ukuthi singeneni sizwele kuSibale nathi sifuna ukuzwa ukuthi besihola na or besidlala istokfela. Umngane wakhe akekho la. Akekho umusa akadlali akadlali kanjani umuntu angadlali nathi bengimtshela uzongena bank quick ngisayongcwabe ekhaya. naye ngimtshelile ubhuti mina ngiyayithanda iqiniso bo my brother. Ngimtshelile ukuthi yona ibe hongo yokuthi anganikeza umngane. Yazi into epersonal especially into efana nemali ehlangane nabantu awuyiphi noma kwaba umngane ngisho noma no ipersonal. Ngimbuzile ukuthi why nina katithe manazi ukuthi uyonqa ulobhuluka lizangilayithwa oyi1 walona why kanti azanga lefa yona okunelisathi kulobuluka Azanga nemithi no problem yayo sister ukuthi wenzeni ngimphako urifonela aliko high no muna uka ara emani uhlayile emergency passport sorry something lo no khantu wetsala arai taber tla lukisa motho tla ba re kalo mo bona ka je a re go utla ke sa re jetsa ka motho a re mtsi basically my brother batho ba ba lo koparetsang so abuto nkileng 90,000 o tlo ipatala ka tsa gat o 6 umngane wakho re mothola jwa umngane wa sina simazi siyaqala nokumbona utholakala kwakhe lahlala khona Gucci I ke tsebo ke kopa tsamele my brother letle lena please or magare ka move nga sa mae sengisho ukuthi nje a lead indlela ngisi phela simazi sifuna ukumbona kunini awuhlala khona la mato how my brother kanti inselo namhlanje ngizositshela kahle ukuthi besihola noma business scam Sivusana seyibubeni lele imali nganga ndoda uthenga nemoto samba uthenga nemoto lesihamba Boyo le moto la ithengile. Ungishole khona. my brother angifuni ukuthi usebenzise lento ngicela sabona wasiphila yebo njani Mr kunjani yebo ngiyaphila umuntu omdala size kuwe konje ngigama ubani mina ngufurupero Furupero yebo okay baba lo baba akusuthi mina ngithi uwodla nabo society mama okay ngicela ukukhuluma nomuntu omdala guys umuntu omdala ngulady blue ngiphuma kwa street journal so mina umuntu omdala ngibhalelwe ubhudilana njengoba ngibhalelwe ubhudilana uyasho ukuthi bebangenele society bonke njengoba bangenele i-society bonke I'm so sorry kwenzakala ukuthi angazi kube ne-misunderstanding umntana akho imali kuye ngikhuluma nabo kanje inhliziyo ezibhlungu i-90,000 yabo idliwe umuntu omdala
Okay, Themba. Themba. Silani thini la. Themba. Ngizolimaza mina ke. Wait, guys, wait. Please, guys. Mina ikebengwa mtate o tla ntshwarela a ke rate ditsotsi gobane ditsotsi di a senya and ditsotsi at the end of the day di a bolao. Ngifuna ukubuza something Themba, umngane wakho ukubambise malini wena? Sister, istokfela lesidlala mara angazi mina ubeka ngitshele ngestokfela imali akangibambisanga. Thutshilalela ngathi kanjani akubambisanga kanjani? Hoy ndoda ngingazisikhanyisa ndoda. ndoda ngingazisikhanyisa sifuna mali bonke ngibabala imali ethi 20,000 ngizokuthola yo ndoda njengoba ngisekhaya ndoda ulikhipha imali ngani etha isitori sensango lesenisikhokhayo ningazihlala ngathi ni ayikho lento enishela yona ni hoy le 20,000 cash though. It's 90,000 yonke. Asenze so Themba ke ngicela umtshele something. Umiqiniso mina ngizokuphatha. Ngiyacela ndoda. I'm not saying into oyenzile. ozalawo
Sister ngakhuluma nobaba ukuthi angibhadalela kanjani sister angidlanga mali. Ima ngitshela ubaba ngitshela. Ngashaya umntanami. Ngizongibulelela umntana mina. Oh, nawe uyakhuluma doda ekhuluma. Ugamblile imali yadliwa ku gambling. Ngakhuluma naye ngamtshela sister uyazi ngihlupha igambling mara ngasho ukuthi uthemba akana moto la ejartini imoto zami uthemba ngangimbolekele imoto le phambili ukwenzela ukuthi aye ingaweta mibuma Nizothengisa imalini? Uma 30,000 Okay, nizoyithengisa nge-30,000 imoto. Nani futhi engayenzi Ngithembisa ukuthi ngizothiyo kukanti ngizohamba. ungangena emzini wami ngiyacela ngizokushaya ukubulala mina ngizokushaya ukubulala nabo ngiyanicela yini ungangena emzini wami ngicela i-microwave yami ungayibambi imoto yami let mali la ungayibambi imoto yethu ungayibambi let mali Lumani zwana
obvious leyo moto mabayithengisa bazoyithengisa nge-30,000 ngizobanceda ukuthi imali iphume ngizomika sho ukuthi le mali lebayikhipha 30,000 dani njengoba bathengisa le nto lena ni le moto i-remaining balance le imali esele lalelani guys muntu omdala ni 30 my sister nyayizwa le ndaba le my 30 izobhadala i90 kanjani Sazi thina sazi kuyi90 sister 30 kwalisa nga30 nga60 oh wena sister uzobaphi 60 wena tshela usisi lokho thina sophila nazo imali yethu Furniture yomfazi wami. Wena ingena la ngithathe furniture yomfazi wami. wait mangayikhiphi 30 kuzosala 60,000 angithi 60,000 wena uzokhipha ama 5,000 until December. okay Bese lesela umntwana uthemba lo wakhe 5,000 until bayihlanganise December. na. My brother. Ngizobulala umuntu mina la. Ngizobulala umuntu mina la. Phuma Romela. Ngizobulala umuntu mina la. Phuma. Angithi siyakhuluma kahle. Bekani. Phuma wena man. Phuma. Ngizobulala umuntu. Phuma la. Ningayenzi so. Bazodelela le nto. Ngizobiza amaphoyisa. Ngizofonela amaphoyisa. Angene ejathini lami. sefuni Ngizobiza futhi. Ngizobhebheka ngizobiza amaphoyisa. Ngizobiza amaphoyisa. imali yethu amara sefuni nisicela ngama-30 Ngizokushaya delela wena. Delela wena shit. mara sefuni imali yethu Ngizokushaya wena. sefuni imali yethu man nasihlanyishe sefuni Bankile ke tla batho na le maitsabela guys. Just say ba shimane ba manne. Ngiyafana angithi baqede time manje banikeze lezi zinto sifana Lalelani, ngiyanithembisa esi street journal imali engizolibhadala. Ngicela nizibuyisele ngiyanicela. Kote kanjani ne indaba lesinikeza wena Uyinikeza mina mfana. Don't worry, kudala ngisebenza ngamakhisi asoba. ngangikhathele ngizobalimaza labantu Ngisebenza namaphoyisa ngisebenza na. basi sokuthola kanjani sokuthola kanjani Yeah, buyisela kuyo microwave. Ngizo anifine ngangathatha amanamba wami. Nihamba nami ku police station no. wena nobabakho wena Yebo kabuhlungu. Ngizosibulala lesithu. sibeke time Ngizosibulala lesithu. Ngeke bazokubulala lo. shoti lona time ngicela uthathe nenye time Ngeke mntana. Elil. ngangikhathele Sina agreement. Uthemba uthi bamthathele isikese moto. Isikese moto sini. Baba lalela. Lalelani. Nimpini. Nimthathele umntana wami isikese nizonya. Baba lalelani. Ngibulala mina. Baba lalelani. ushaya manje nomntwana wakho futhi phela Wait. Esputo. Madoda. Yeah. Okay. Baba bathemba nami ngiyazicommit. Uthi soyibhadala imali. Mtata, uthi lalelani. How is doing agreement mon? Eh. Batorekisa koloi ya bona. Bale ka 30,000. Ito draftiwa fatshe ntho. Mamelang. Ha re teta my brother o dlala le yona society o ka di meng chomi chelete. A ke tse boetsala eng. O tlo dula ntse 35,000 sa hae. Right? Then wena ntate uthi uzokunceda kanjani? Mina ngizothengisa imoto yami leyo encane. Yeah. And then ngikhiphe leyo mali ezokona ukuphuma ize ilingane to 30,000 and then lo mfana uyasebenza lo ngimjwayele umngani kaThemba ithi ngikhulume mntanami ithi wathi lo mntana ayoyenzi lo unwathi Shoot my brother singamupha ngoma 7 months inyana. 6 months. 7 months. 7 months. wena uzodila nabo labantu bakufonele No.
Matasala ba kolota wa ena, o di utlwa le ba jwang ba. Ke le jwetseng machita. No se le le ba le feko plum putse ngwa ke tshwa jalo bona. Nna ke nno ke etsang hore le make sure ha re tsamayang mo. Ba lo etsa affidavit. Ba dumellana hore ba tlo le patala jwang. So that bona never ba khone ho ba le ba ka se khone etsa botsotsi hobane ba tla ba etsa dumella mamelang guys. Ba tla ba etsa dumellano lona. Ba tlo rekisa koloi ka bokana le bokana. My brother I tap up I puela lena. O tlo etsa affidavit wa ba ngolang hore yena o tlo ntsha di 5,000 till na bona. Ne lo phezu kwalokho ne lo kuzoyenza but njengoba no 1 or 2 yebheke yethi lo liphambi kwenu affidavit wepa ba tlo dumellana hore ba tlo le patala jwang le jwang ke kopa le kene ngaka koloi le rona re enko ya rona ho tsamaya ho ya police station nice how na choices tsa le la koloi ya ntata ke Ntaluye kuyenza shit. Ntaluye kuyenza ubutsotsi. Tata wo, Nizokushaya Themba. Nizokushaya. Nizokushaya Themba. It's fine, asikibeli imoto. Asibani. Ngicela umelana ke. Kuthi ngicela ubheke ubaba ngamshayi. Bathi babahulu. Asibani. Ngicela umelana ke. Kuthi ngicela ubheke ubaba ngamshayi. Bathi babahulu. Ngitshwetsa la ngiki kwanele gate sekithapha. Yeah. But baba Eric fane ka phone pele ke kwana show. My brother ka manje phone. Nina fine siane police station. Wena no baba kuzosinda wena. Batho ba baholo ntho e tsalang mona ke rata go fela re tshotse clarity re tsamaya le bo my brother no ho iwa police station bo my brother re no sa affidavit le bona whereby Themba le chomi hae le ntate wa chomi hae ba le dumellana go tlontshwa bokae gore 90,000 ya my brother ya bo my brother e cover because of re tsofang batho ba tlo boleanang for chelete batho ba tlo etsang eng mara re buang nete ona motho na leng right on sa chelete ya o ja chelete za batho fela le fela ga tseba ka ofela gore batho ba se ba di chelete bana le mabaka but wena ha o tlo ja chelete ya batho o wrong but wena if o feel gore chelete ya o e jiwe and o batla blue o choose o ska le bala fela o emailela ko streetjournal58@gmail.com so batho ba bona tsoketsang ke police station bo my brother ba latela police station ho lotsiwa affidavit le ska ba le balang follow ko Instagram le ko TikTok ke Lady Blue 080 #YesBaby and le ska le balang hape batho ba ko Facebook ke Lady Blue YesBaby le following yo ke qala ho lwana so the voice isa batho ba ulana na teng ke na le promotion e dulang tse ke etsa ya Pocket Broker if o batla o ithutisa o itse keng ho etsa hala eng ke na mo promotion e ya ka Pocket Broker o ithutisa ho etsa halang ka di trading and another thing motho mo if lwana batla o iketsetsa tšheletenyana masentenyana and o batla o ithutisa o trader ke na mona yo rutiso ha o batla o iketsetsa tšheletenyana yo zamenyana ke na ko yona tlo rutiso ha o batla ba trader ho etsa la jwang ke la rata ka fela guys and I'll see you in the next episode yes babe Themba sir motho mo guys